Takuginai. Ulukut. Uvanga grini tunga ipitiki Pivalliajut kunni ukakti. Ulumi Takuginai kuku Pivalliajut takunagat sa kamanga. Uvani po nga ulutaw ilungani apiksong nakto nga tamusimik ipitiki Pivalliajut. Tamusingay kanuit sangilati apiksong ki ipitiki Pivalliajut. Kanuit sagito ga. Aswapik apiraka kumayagit ulumi sugafe tapane. Dabadi po ga ulube ilindeak tit sila gaba uluta ubandi ubayuit ukiok takto bitui bitsadot. Takubunga kanuit tugalan ni umayong ni ilan niya kavi ulumi tamusi. Uluta ubandi takutit sa kataktok at jigwadi ubayu galadik. Dalaw ka sa wagyakak ka ubayuit atigi. Iluda ti dalaw kauyak ka ate kaktui kilalugak tutu ubigba ukalek abalu tuluga. Abiagilo lalakot tak kaubiyak ka. Wow, ilan niya to palo yuti ulumi ngay. Aliaday gusud katta ka ba ilidya kaya kauta ba kadukulu yalo. Takot ichigon na kaya chingwani ukakatarlugi umayo atingi. Ati takutil lagi ubagay lidya kau yagidik. Uda takuviyo. Kilalo garbig atilik. Abeale kakuktabig. Tada takiyok biutak. Udali takuviyo. Tada tutu. Tutuit abeakaso kayok be abalo kakuktabe. Abalo ilagi isuk tau sugubiwi. Asidjik patu. Sila asidjik aiba. Tutuit nirisuguvot. Tigaw yakbe. Udali ajigwak. Takuviyuk. Tada ubigbak. Ubigbay agiyok paloy. Abeakaktuit kayok bek. Tabada kikitalo be dakugudang kitabot. Kisiadit. Dakuyagudak tui. Dodat siyak be. Kivaler be. Abalo ako kitok be. Wow. Asum marealo tamusi. Ukautik kaning nga. Umaaching wamit sano. Tada atilik ukalerbe. Ukaler. Amealek kakuktabe. Aputititu. Niripatui takwa dudabe kaktude. Dudade perok sebayude. Abalu tapau galu. Abugalu bisigudak tui. Ukalik tuyak tuti kuku. Tayo mau kau jawangin na sungo yung atamos eh. Udalita ko biwa jigwak. Tada kerdak tabe. Abealik. Tada tibisok. Atilik. Tulugak bek. Tada tulugak. Kau daba takubat tabo ukiok taktube. Takwa ubayui ilidya kau yakka ulu tabe. Nakong min, apekso ko nakatarak kita mo si. Kadoy gitu kuku. Ilaw kataw kadila ko tigay, ilidya kadilak bikuta. Ilaw kataw lako nga, kubyasot tubing nga lugata, ilin niya kaya. Ilin nuli utilang mita, green nito ngak. Tungasap kanila migisi ipitiki Pivalliajut. Manali, Janet, Takuginai Pivalliajut. Ilinakto si tilugut, si baktok tito ngamit. Ikaludjuat, misano. Ako niula ako nga, Janet. Sukay ako nga. Bigyan niyo sa tiyalot tilong ay suktiti. Sukay ng miyo tili ilangi ikalot yu atitu. Ta sukay to ko lumatay kaludjua, ima.
Avatileriyi qawisarsamayui iqallu'yua sukkiit tualummataggu ingiqalluti imauqqangagu. Ingiqassu 1 mile mi ikaqqami sukkiinilimmi. Ha? Ahali, sukkait tugialalui. Teemaqai akkunaalu inuusuunguvu. Aku nialu inuusuunguva. Qassiniukiu qassuungummata 100. Agasivartertitunga. Iqallu'yua inuusiqarunnartu tikillugu 200 years. 200 aqaaguni tikillugu. Uppiringitagisse. Ammalu kisumillu uppiqusungittunga. Kisumi. Nuqqanarsigiirturli. Nuqqanarsigiqqa. Seqinguya sukalligiassuuqaaluila alianaigulluttilluta ahali. Tikiqaarnikisautilorlu kuuqappimmu. Ati ataullimaqqupingalluati. Inna sukkaliyualu. Amiarneqauyimavisi atigu uttulorta aupaqtuq aupayaangayoq quqsuqtuq tunguyuqtuq uyauyaq ittinguaq uppalunni kigutanginnauyaq ittinguaq aupaqtuq aupayaangayoq quqsuqtuq tunguyuqtuq uyauyaq ittinguaq. Ayunittusi. Bye. Titirahattaritsi takuginaimu inui takunnaqatsaleriakkunnut PO Box 700 Iqaluit Nunavut XOA OHO Uppalunni qarisauyakku takunearlugu takuginai.ca Titirahattaqlusilluunni kids@inuitbroadcasting.ca